weekend, let's have fun together. Koreba kode ai naruan sira, e edição no fim de semana, amiruazeze filafali ba weekend iha município Ainaro. Loromono sempre halo ema larmono, honye paisagem, no natureza furak sira, honye ema sira. Ya, especial iha posto administrativo mau bisi. So senti good people sira hatene ona, Fatin Turizmu lebe mag ami seiva visita. Tu irmai acompanha a minha viagem. Viagem nebe makhok solo, halo ami curioso teves hakarak visita Fatin Turizmu Rabilau.
good people sira, molok atuba iha forro Rabilau, sempre mai cumprimenta ita nilianai sira, foi itaba visita forro Rabilau. Rabilau. Botak. Rabilau guys, Rabilau. Happy weekend, let's have fun together. Toron dia good people sira hasor mol follow how Tisha Aurora. No houses Alvaro. Me di sango hiloro amni rua na Fatin visita iha municipio Inaro. No dadang me amni rua iha mo bisi na senti kata good people sira hatenona Fatin Turizmu nebe mak amni rua visita maka Fatin Turizmu Rabilau. Los Dunitisa e good people sira Fatin Turizmu Rabilau hanisam Fatin nebe que agora dadang famoso tebes e good people sira mas mai visita e balon sira mai visita e coruja hakar katene aktif saya kami halau iha Rabilau. So acompanhe na Fatin Ami. Follow guys. Boba. Ia viagem acompanhamos Holian Caraudikur, Husi Itania Bolia na Insira. Horizonte natureza nifura, ho ambiente, nebema hagmatek tebes, ho animal siranilian. Boleh foto ni mana? Boleh tadi. Ini servis ni asas ni.
Happy weekend! Let's have fun together! Good people sira ira nemaka ambiente husi Rabilau. No good people sira iha kotumos hakerekona ho letra how adomi mau bisi. So good people sira kita hanoi atuba visita Fatin Turizmu seluk iha anasan seluk mai bele mai visita itania Fatin Turizmu nebe ke existe iha mau bis nebe criação husi maromak nebe famoso no hakmatek tebes e fresco tebes. No good people sira tuirmai ana fati acompanha a minha atividade tuirmai iha Fatin Turizmu Rabilau. Follow guys. So guys, ainaro hanesang município Idanebe na kono ho Fatin Turizmu mesakfurak no capaz ho de atrai ema hotu nyemata hanesang Fatin Turizmu histórico, Fatin Turizmu religioso, husi Fatin Turizmu sirane nak ohin lorong especial tebes, tamba weekend ohin lorong ne laos haho zezidit, mebe hamotu ko familia bot Chiameng Holding, mos me visita Fatin Turizmu forro Rabilau. No dar sarani católica, visita Fatin sagradu, onde sai oração e Fatin sagrado forro Rabilau. Forro Rabilau hanesan forro Idanebe honi história rasik husi tempo Itanebe alasira katak Rabilau mai husi liang mambai honi significado ho liang teto katak belar no lau honi significado ho liang teto katak leteng no ikus mai hanara forro Rabilau.
So good people sira, enjoy Tebes da edição no weekend o hilorunian, mas que hofoho nebe as, halo ami curioso na Fatin, pa visita Fatin Turizmu Rabilau. So guys, ida ne maka amin episódio weekend iha Mobisi, município Ainaru, pera bela mal good people sira ni weekend o hilorongnya. No fano ina Fatin ba good people sira,
Katak, mai visita Fatin Turizmu sagradu forro Rabilau, cuidado na Fatin itani ambiente mos, labela soifoia arbiru, labela kulia lifuan arbiru, no proteze na Fatin itani Fatin Turizmu sirane, hodi bele fura no atrai na Fatin turista sira husi reilarang no mos railio. See you next episode iha weekend tirmai. Happy weekend! Let's have fun together! Bye!